Shubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Nakabentai ki jan pong juti tiaring bat ki wede ki jingdon kam hakador ka babebha wan chikayo India kabadon hamaulai nongkwar. Ke Deputy Commissioner jong Ribhoi District kong RM Kurba hakasni thoding kalapentip baga jingdon jong baro ki bayo iga jingpang COVID-19 hapo ka district hado menta kasni ka long spa arp khandaingun kadba ki bala jemno nakani ka jingpang ki long spa arp hongun. Hakabaya de baga jingrung jingmi nakaway ka jila chikaway pat ka kong kurba kalapentip baga sorkar ka pinjansur halor ka let ka wan jong ki pa. Hendray ka bakong san kalong bakitu ki barung siya po ka jala ki deban pinbiang ya ki identity card jaka baki sa barru ban register lamba ka website jong ka sorkar. Halor ka jingja kabaya day baga jing shabek kam jong kaway ka nong trei ASHA kabaday na kasnong nong si jirang nakalyang ka kong kurba kalapentip baga ni ka nong trei menta kasdang ban trei biang ya kakam kabahaba po ka jing kmi jong kapatar kma CHC. Kundi figuro menta tayo ni total cases when you active kada menta kasni this is part khandai but commercial as part to kita na quite na recover menta pada kemudian tadi sistem ban room hapo district dan state kala akan pensuk ikibat ba but kala alam automatic but minta kita company itu kan link nak ya tu kan link di directly tidak ban room state ni provided ba kita kibawan ki dan ki identity proof kita hak proof saya ada kita kena song seni number 1 number 2 kita ban sibu kita balik train buat train no meeting seni nong joni kita ban PI kita jaga bagi di mana kinsa bak komjuru ya kat musni kinsa kin hak patai do kita maki dan ki ke permit ke basya laisi dan permit basya musni de bak kita do ki permanent pada long ki ba one high center no state do kami kita ru ni la sya pada kita dah nak de ke jing ong ka jong ni nang ni kalau semua bahawa pendiam kan ki ID nambah ke muslim you keep on register but when you are test and when you are state have for the block ke wait back ke bang ni buat ban pensah yang ke lomba kemudian tadi kena dan ke jinjai ke di kong ASHA jeni hapo jirang but kemudian tadi berak ba tadi itu kong ina asam ke kam jadi ha ke kam jadi di ASHA kemudian jirang PHC Nanta shushu ide kemudian tip ba menta ki school ni haban penpai no shika authority ting haban pelai no ya go ki school nak ki kata ni ada ni ka bang dang bat menta ka data ni ka save points nomor hantu ni perlu ni ka corona care center but dia kan ni pelai no shen ha ting te yo wan nomor ba na yang di school kita o hi nomor bagi kena shen sistem hi na da complete school te ia kan ni shift no so ni haki ni kan dia sini pembagian itu mentara corona care center ni bu SIRD CTI tourist center umum but CTI CTN table ni ada ni dan kini South East ka MG te kini di South East corona care center ni ada ni adalah shift atau simpan apa ni dia buat ia kata lu nak tak sudah ia kena ke JNM nursing school berhenti manage itu mereka taruh in shift sudah ada siapa itu kan nursing school kata hidup target tu ni bernilai in shift syata dah dapat keluar dari surau kewek pat kalambang kalau dia tepi ni tak ada ni kita di district core group bagi MLA baru jangka district hang ke district ni sangat lagi kita member dia minta pada serta ke pom ba ting kislam pala ki ba banyo jinirap dan ne banyo hak tin sini di ganjin dalam haba manla ka konsekuensi kindan na kajanga komiti angkeni ka komiti ka COVID-19 komiti but kani ka komiti can create lagi MLA pada ni but mentang nak ada notify lagi but kita aktif pada ni kuat ba ni kerpat ya baru ki rambas no ki badai ki ya ketua community covid management committee baru sekatan
baginya trei lang bagi MLA gitu ni kibala chairman trong kan COVID-19 committee matmat di kani kan wan kan watra ajing suk iki hi nomor ba kir di kham jan ki MLA mu mangahni marwi po district dan bagi pesan ka kham nak kham sting su ka jingkia ka juma kubai pada ba jadi ka jingjan joki bagi MLA na ki jong di kebakat tu hi kalong ba kanton ke kini ke containment area ke bani juang habadan kalau case positive case ke bakambon ke long ko mamantahi ke positive case bopun ke di cantonment umrai ke ba aram ti hanipa kidang kasama bat kunju ru hang ni ha ko pathar kama bro shata kidang makadu ti ke sampai ko sisi but ru menhakin ni kismi ni yo positive case ru kubai ibu pakai ko SBI Muslim way ide ba trikantin di itaru iyo positive di mentang ya close ya kami kapan but ini kapan supply hadir na arti but staff baru hantu ni nak oyaki bikin quarantine jadi at least 5 days ada kita kena jin sign dan symptoms kini test tadi kenang bentuk yang lagi positif dan negatif tak school ketahi dari target tu ni bernilai chef syata lah dapat keluar dari surau kewai pat kalambang kalau dia tepi ni ladon ni kita di district core group bagi MLA baru jangka district harga district tu ni sangat lagi kita member dia minta pada serta ke bang ba ting Islam pala ke ba banyo jinirap dan ne banyo haktin sini di ganjin dalam haba manda ka konsekuensi kindan na kajanga komiti angkani ka komiti ka COVID-19 komiti but kani ka komiti kin clear lagi MLA pada bang ni but mentang ila ada notify lagi but kira aktif pada ni pak ba ni kerpat ya baru ki rambas no ki badai ki ya ketua community covid management committee baru sekata baginya trei lang bagi MLA gitu ni ki bagi chairman trong kan COVID-19 committee matmat di kani kan wan kan watra ajing suk iki hi nomor ba ki di kham jan ki MLA mu mangahni marwi po district dan bagi pesan ka kham nak kham sting su ka jingkia ke juma kubai pada jadi ka jingjan joki bagi MLA na ki jong di kebakat tu hi kalong ba kanton ke kini ke containment area ke bani juang habadan kalau case positive case ke bakambon ke long ko mamantahi ke positive case bopun ke di cantonment umrai ke ba aram ti hanipa kidang kasama bat kunju ru hang ni ha ko pathar kama bro shata kidang makadu ti ke sampai ko sisi but ru menhakin ni kismi ni yo positive case ru kubai ibu pakai ko SBI Muslim way ide ba trikantin di itaru iyo positif di mentang ya close ya kami kapan but ini kapan supply hadir na arti bagi staff baru hantu ni nak oyaki bikin quarantine jadi at least 5 days ada kita kena jin sign dan symptoms kini test tadi kenang banyak bentuk yang lagi positif dan